Malo lava soifua malo le tauatai. Ia whaatalo whaatu. I le nei fo i tai au fou. Ia po le au uli foi. I nei ai mātou i Samoa malo le tauatai. E usi mai loa lau whaafonga si whaapoponga reo tātou tala mai Samoa. I le nei fo i aso lua. O le tala mua ua fisiringia le awhionga le peristena le whamisinonga whanua ma aswafa. Ia pule ai a tila reo pati. Ia le sao le whai unga le whai ngā malo e pei o na wha lea o ngā ina i le tōwhia ino o ia. Wha pea i maisi whaamasino o whanua masuafa. O le atunga lunga lo i se tusi na tu ina antu i le awhionga le minister whaamasinonga i a matamua vasati pulufana i le asos fuluvalu o le maasina le nei o Februari. O le ala watusi o lo o whaalia i le peristene le iai masana malienga ina i a tau fia mo stemi le tu mau. I a tau alu manga mta apu tau whaamasinonga o whanua masuafa. Na whaalia il minister o whaamasinonga i whaapea o le tau fia le tu mau mta apu umatau whaamasinonga o whanua masuafa. Ua tala whiunga le lei lea o na o loo whaatino sa komisio e sua i whaapale mene. Ina ia sua ina ai ia kopi e tolo tu la fono tau whaaufi. E peia no pasia il pale mene le olo o aufia i male tu la fono whaamasinonga whanua masuafa. O na i whaafainga tā. O na i loa tino po o le whea sa o le tu la fono. E te tawana whaonga ina malima ta ita ina inga luenga whaamasinonga o whanua masuafa Samoa. I lana tusi le asfari le o mawaianga i le minister na whaalia i le peristene i anisi o waenga o ngaunga i lua ea fia imita o tau whaamasinonga pe a whai. E le sa al whaatinonga o tula fono e whaavaya inga luenga al whaamasinonga o whanua masuafa. O lo ta oe minister e whaapea o le tofia ina o peristene, sui peristene ma whaamasinonga o whanua masuafa. Ua whaalea o ngā ina nei e ala le vaenga ono sul fitu pui ono. O le tula fono whanua masuafa lua fe lua se fulu. Ma ua tau fia le tu mau ai foi mo tau whaamasinonga o whanua masuafa. Se ia mai ale leiso e suenga al komiso e soe al komiti whaapale mene. E ala le tula fono le ne o whaamasinonga o whanua masuafa. Lua o. A toa i mali suinga o le whaavai. Lua fe lua se fulu. I le tuse afpule a iolo ia ta ua i e pei fōringa mai ua i ale kapene tai le malu si anga tau whaamasinonga. Le olo mai o io mai lalo o le whaavai. Le whaavai le olo pui le malu si anga tau whaamasinonga le malo. E ale le whaawau ma tau tau whaamasinonga whanua masuafa. E au no ma se whaitu au. O lo fsiringia i foi e le awhionga le peristene le avesea o lon tofinga. Whaapea i foi ma tofinga o whaamasinonga whanua masuafa. E le awhionga le minister e au no ma le uia au wala e tatau o na iai. O le tali tonunga le peristene i afpulea i ala ilana tusile nei. O lo ia ta uai, o le tau fia le tu maunga luenga le whaamasinonga whanua masuafa. O le tau fia i foi leo le ami o tono e tau na sue ina. A wātanga to le atinu u lea wa lewa o na iai ala tau mta upu ilu ma le whaamasinonga. O le nei tusi o lo ave is fautuanga le peristene le awhionga le minister. I nei o toi tanga i te toa i le lea i as fautuanga le leifa al tu la fono lana whai unga. Lea ua whaatino ina. Ma ia talo sanga inai. Ina ia toi tanga i te toa i le nei whai unga. Ma toi whaatanga le whaawawino ngā luenga le whaamasinonga whanua masuafa. E whaatali a isa taimi o nei su e suenga. O loo tu ua ia i e whepulea i e whaapea. O loo whaatonu ina e le minister le versatala le whaamasinonga ma le au whainga luenga a le whaamasinonga. Ina ia awane i toi ia isa lato so tanga pef so ani ngā luenga le whaamasinonga whanua masuafa. Na whaali a i e whepulea i o lea whaamauninga. Lea ua matua i la matia inga luenga al whaamasinonga whanua masuafa. O loo iailon tau nunga ia leilana tusilea. O loo na sila fiaio o atu i le isi tau au fianga le pale mene i masina fau. E le i mai a lapa so e suenga al komisi le nei. Ai o lea o le atolo po ai ma whaatuai ma ta upu tau whaamasinonga. A le tele o nai ainga o Samoa. Nisi o Tala e siria ma le se furu ali i wa a Samoa po o seila leo wa whaamaunia e toi ti poti mai Samoa. O no oro lātou wa fianga i nisi o whainga whaasol tu la fono. E au fia i masori ngā tu la fono tau sauanga mātanga se i tu lou. Whaamaunia mai e le a fionga le ofisa sili o Samoa Shipping Services i a lautimu i a fuava ai. Le nei whaafita au le peo na a fia i nisi o alo Samoa. O loo ngā lurua i lunga wa ai atunu mamao. Na ia whaali ai o nisi o seila e le o le lei whaamaumonga le ngā lurue. Ma e le o i ngā luenga i teimi e te tau ai o na a mata. O loo iai fo i manisi o tua inga whaapea o loo a fia i fo i male ava malosi.
Ai o le tu e sili ono wha anono ai. O le a fia I masoni ngā tū la fono. Tau sa wanga mātanga e ale fe autu susia mātanga I lunga o telefoni. Mavala au I lunga o telefoni fe ave ai. Sau no lau timu ia o nei tu ai ngā mionga o wha atino e nei ano le atunu. O le a le tau mate o le a fia ai mga luenga nisi o na ia li iwa ama seila Samoa. O lo i atunu ma maun te minei. Na ia tā uolo o wha au PF tu na inga ma wha tanu anga ma waa ia o lo o wha whainga luenga ina tātou seila. A Samoa mo nisi o tūlanga māwalurunga. E mawhai o na mawai nai o tātou tangata. Peitai o le amatua ia a fia nei a manoa tā ua pe a whai. O a mionga nei o lo o wha adia nisi o li seila au iai ngā luenga ia tunu ma mao. O le whai unga tausanga o mawaele ana whaalia le Samoa Shipping Services, e la talata le tolu se lau seila Samoa na mawawa noa mo ngā luenga I waa I atunu mamao. E le ngata o melia o waa te tele, ma o loo iai le fofuanga I lisho seila, e toi mawawa noa I le nei fo I tausanga. O le tala moli moli o whaamani a mai le whaalea o ngā ina le kāpeneta le konkarata le isa a vea mo ofisa sili o mtanga luenga wa o ngā, le afionga afmasanga Dr. Caroline Fuatai. Whaamania mai se tasi o Minister al Kabineta le konkarate afmasanga na mai ele masina o mawai. Peita into e whaawau mo le si ono masina o lo ngā luduel pisa si na ia whaatino. Ia awala masani o le whaasala wina o le ne ia manoa. E leo mawhaiona manino mai te mineipe ai se a ua whaalea o ngā ina i al Kabineta le konkarate le afionga afmasanga o le ofisa sili o mtanga luenga wa o ngata alonga maanga nuu. O le amatanga le masina le nei le asa whaasala lawina I el pisasi. Nisi o awano mo tofinga o whaurulunga o nisi o mtanga luenga. A le malo. Mai au fia I ma mtanga luenga wa onga talonga maanga nuu. Ma o le so, ma le aso whaangata mo tu star sanga. O le aso sfultasi o le masina fou. O whaamauria mai fo ile toi fitu na I el kapeneta o ala tau tofinga o minister lango lango. E pe ilo whaidoa le tai au nei. Na whaatau tō I nai nisi o mista lango fōu. O loo whaari ai o maafua le fsu ia inga ma le toi fitu na inga o ona o le whautuanga le afionga a le tamai tai pālimia. Fia me na o mimta afa. A wā lava le anga I luma le whainga malo o mga luenga. Whai a le kapeneta e ala I lango a la tō minista lango. Ia, le whaafunga anga le atunu e mesio pā anga le lompe ia o se tepana e ala I tātou tala mai Samoa. Wa la valo si la fia o mea lo tupu a wa la valo whainga malanga le atinu I le amatanga fo yon nei tau sanga I e pe o nei ei nisi na o mata opo e pe on tu ina atu ia li seila ia tātou talo ia ngata ia nei tu a ngā a mionga whape nei I maua ia wanoa o nei ia tātou tamawhanau o lo sa ilia wanoa e maise o nei tamawhanau o lo o iai atunu umau te minei. Ia e monte minei whamoni o tele le atua. Ia I lau whaasau saunga malawa singa. Ma fuwhanga nei aso tātou toi whailoa I le aso a tai au e monte minei tō whaasau fo.